Kumnu perlok bero sa sisenpan ngapriang sobhaya phi syakani ke channel jonga khasi tarka. Ta mintas ngi nyeshat no daw uni u orange cake. Uni maida ude spela steng. Uni pade ude u baking powder mo. Steng samaj nga ai. Kani pade kade kamlu tang khendian. Sa king shwa kini kleshwa. Kani ka peleng nga ai lai teli. Tesa ai lang bat kasini shiteng pela nga ai. Kadi ka tu kasini ka bala dep grind mo. Teka jing tiang te pila benang ben antad hi. Kani pade kadi ka penyang refine. Kadi ka tu ka bam sma ubi ikat niru nga ai steng pela. Saking bahaswa kumne bero ha du bakandala long baha. Kani pade kadi ka so nyamtra kadi ka banga shukhem hi. Sakhle baha nga ai steng pela kaniru. Kani pade kadi ka tu ka vanilla sa ai shishamait. Dadam nang tapada sakhle no akitu ki dry ingredient ai steng shwa mo khendian. Sakhle baha kumne jai. Kani kala long kumne long kala biang kani katin pade kaba ngan big ngala de pen kre lupa sa the kumne dadam nang ta pade sa ai uni u so nyamtra nalor kumne ngala pen khoj bha ka snap ban usiing kani ngala dem ngala preheat ya ka oven dengan big 160 degree 10 minit hadin 10 minit kani pai kala long kumni ngan shwa kum tu bakan kham peja da kala peja ngan sa on pi kani kala long jam mop bha kum ukan phat bes bha sai persang mo perlang Kubli shibun bapilai pe ye kani ke video. Sngobha like, subscribe but share.